Niombe ruksa yenu kidogo. Ndasaba ngo mumuruhuka aho cyangwa hano imbere. Kwa hivyo mutemerere nkoreshe ahangaha imbere. Simeniruhusu. Ntimwanyemerese. Asante. Murakoze cyane. Asubuhi ya leo. Abaje rero muri iki gitondo cy'uyu munsi, Bwana wabariki kwa uwepo wenu. Imana ibaho umugisha ku ndirimbo. Na wale ambao tulikuwa pamoja wakati wa jioni ya jana, abo twari turi kumwe nimugoroba nanone, Bwana pia awabariki. Nabo Imana ibaho umugisha. Katika sabato hii ya leo, kuri sabato uyu munsi tunakuwa na somo la pekee sana. Dufite ikigisho cyihariye cyane. Na kichwa cha somo letu kinasema, umutwe w'ikigisho cyacu uravuga ngo mambo matatu ambayo unapaswa kufanya kabla hujafa. Ibintu bitatu ugomba gukora mbere y'uko upfa. Mambo matatu unayopaswa kufanya kabla hujafa. Ibintu bitatu ugomba gukora mbere y'uko upfa. Haya ndio mambo ambayo Bwana ametupa asubuhi ya leo. Nashatse kugira ngo twige uyu munsi. Tena umekuwa mwema sana kwetu. Urakoze cyane ukiranuka kuri twe. Na hivyo sasa kwa njia ya Roho Mtakatifu, kubwo mpamvu yo kubw'umwuka nakusi ushuke uzungumze nasi. Ndakwinginze kugira ngo umanuke uganire. Kwa hivyo mimi tusionekane, lakini wewe Yesu ukapate Yesu, maana wewe peke yako ubwawe unapoinuliwa juu, kuko yishwe hejuru, utawavuta watu wote kwako, uzazamura bose ubireherezeho. Sasa kubali kuinuliwa. Kubali kuinuliwa. Emera rero ushirwe hejuru, ili kila mmoja wetu akuone, kugira ngo buri umwe wese muri twe akurebe. Ni katika jina la Yesu. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mambo matatu ibintu bitatu ambayo unapaswa kufanya mugomba gukora kabla haujafa, mbere y'uko upfa. Na jambo ambalo tunataka tuanze kuangalia hata kabla tujaangalia mambo matatu, ikintu cya mbere tugomba kureba mbere yuko tureba ibyo bitatu, kila mmoja wetu anapaswa kujua jambo hili. Buri umwe muri twebwe agomba kumenya iki ngiki, ya kwamba wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, yuko we uri umurimo w'intoki z'Imana. Na Mungu alipoamua kumuumba mwanadamu, kandi mu gihe Imana yafataga umwanzuro kurema umuntu, alimuumba kwa namna isiyo ya kawaida. Yamuremye mu buryo butandukanye. Unajua wakati anaumba viumbe wengine, mu gihe yaremaga ibindi biremwa, alisema tu ikawa. Yaravuze gusa bibaho. Yani alisema tu kuwe na wanyama wa kufugwa. Yaravuze ngo inyamaswa zibaho. Wanyama wakatokea. Inyamaswa zibaho. Akasema kuwe na wanyama wa polini. Aravuga ngo habe inyamaswa zo mu ishyamba. Wanyama wakatokea. Inyamaswa zibaho. Akasema kuwe na ndege wa angani. Aravuga ngo inyoni zo mu kirere zibeho. Ndege wakatokea. Inyoni zibaho. Lakini ilipofika wakati wa kumuumba mwanadamu, ariko mu gihe hageraga kukanya ko kurema umuntu, Mungu mwenyewe alishuka. Imana ubwawe yaciye bugufi, na akafanya kazi ya ustadi, akora umurimo, akamuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake. arema umuntu mu ishusho ye. Na ili linapasa kukuambia kitu fulani kwako, nanjye ndajya mbabwira ikintu kimwe, yuko ya kwamba wewe ni bora kuliko viumbe vyote, yuko uri umuntu ukomeye kurusha ibindi na biremwa byose. ndio maana katika Zaburi ya 139, niyo mpamvu muri Zaburi 139, Zaburi y'139 na mstari ule wa 14, ku murongo wa 14, Daudi anatuambia hivi. Daudi aratubwira ati, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kushangaza. Ndagushimira kuko andemye mu buryo butangaje. Matendo yako ni makuu, ibikorwa byawe birakomeye, na nafsi yangu yajua sana. kandi imibereho yanjye nayo irabizi neza, kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. yuko naremwe mu buryo butangaje. Nani hata sasa mgeukie jirani yako. Kugera kuri akanya hindukira mugenzi wawe mwicaranye. Mgeukie jirani yako. Reba mugenzi wawe mwicaranye. Alafu mwambie, umubwire, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. uti waremetse mu buryo butangaje. Tena ya kutisha. Kandi bitangaje.
na nafsi yangu yajua hilo. kandi imibereho yanjye irabizi. Sasa kama unajua ya kwamba umeumbwa kwa jinsi ya ajabu, niba rero uzi ko yaremetse mu buryo butangaje, na ndio maana hata hapa tulipo tu hatufanani, akaba ariyo mpamvu twicaha ngaha kandi tudasa, wewe utakubaliana na mimi, uremerana nanjye yuko ya kwamba hapo tulipo sasa hivi yuko aho twicaha ngaha hatufanani, ntabwo dusa, na jinsi ambavyo Mungu ni fundi, ku buryo rero Imana ari umuhanga, hata tu alama zetu za mikono, ku buryo n'ibimenyetso byo mu ntoki zacu hazifanani, ntabwo bisa, hazifanani. ibikumwe byacu Kwa hivyo ntibihuza. Mungu ni wa ajabu sana. Ubwo rero Imana iratangaje. Na wakati amemuumba huyu mwanadamu, Mu gihe yaremaga uyu muntu, jambo la kuzingatia ni hili: ikintu dukwiye kumenya ni iki: Mungu alikusudia mwanadamu aishi milele. Imana yashatse ko umuntu azabaho by'iteka ryose. Yani miaka yetu Imyaka yacu ingeenda kwa kujumlishwa, yagomba kugenda yiyongera kwamba yiyongera. mwaka wa Umwaka 1100 magana, na tungeendelea kuhesabu na kuhesabu na kuhesabu, twagomba kugenda tubara. lakini zambi ilipoingia, Ariko igihe mu gihe cyaha kinjiraga, umri wetu haujumlishwi tena, imyaka yacu ntabwo yongeye guteranywaho, miaka yetu haijumlishwi tena, imyaka yacu ntabwo ari yo guteranya noneho, badala yake miaka yetu ahubwo inatolewa, imyaka yacu niyo kugabanya, miaka yetu inatolewa. imyaka yacu iragabanywa, Si hatujumlishi tena, ntabwo tugiteranya bali tunatoa. ahubwo tukuramo. Nasema mwinjilisti unamaanisha nini? Mwinjilisti unamaanisha nini? Umuvuga butumwa urasobanura iki aho? Inamaanisha hivi, icyo sobanura, yani siku ile unapozaliwa, mu gihe uvutse, kama unahitajika kuishi miaka 80, niba ugomba kumara imyaka 40, unapotoka tu tumboni mwa mama, mu gihe uva mu nda ya nyoko na ukaanza kulia ugatangira urira, unalia pale, urarira, na mshale wa saa unaanza kusoma, ubwo utangira kubara rero. Sasa miaka inaanza kutolewa, imyaka igatangira gukurwaho. kama zilikuwa ni sekunde 10,000, niba yari amasegonda 10, zimebaki 9999, ubwo hasiga amasegonda 99, na baadaye zinakwenda dakika, bikajya mu minota, na baadaye zinakwenda masaa, hakajya mu masaha, na baadaye inakwenda siku, nyuma iminsi ikiyongera, na hatimaye miaka. nyuma ikaba imyaka. Unaniambia maana yake ni nini? Urashaka kumbwira ko bisobanura Kama ulitakiwa kuishi miaka 80, yagomba kubaho imyaka 80, mwaka mmoja ukipita, ubwo mwaka umuvuyeho imebaki 79. hasigaye imyaka 79. Kwa hivyo hata wakati tunasherekea siku zetu za kuzaliwa, mu gihe twishimira imyaka yo kuvuka y'amavuko yacu, unasema ninafurahi kwa sababu nimezaliwa, nukuvuga ngo ndishimira ko nabyawe, na munaanza kuimba happy birthday to you, ugatangira kuririmba happy birthday to you, utajya kuririmba ko mwavutse. Sikiliza, unapoimba hiyo, ibyo ntibiriho, unashangilia kupunguzwa kwa miaka yako. urishimira ko imyaka yawe irimo igabanuka. Wewe unafikiri unashangilia nimezaliwa, urishimira ko wavutse, lakini ukweli ni kwamba unasherekea kupungua kwa miaka yako. ariko urimo urishimira noneho ko imyaka yawe igabanuka. Yani kila unaposhangilia kwamba nimefikisha mwaka fulani, ukibwira ko umaze imyaka runaka, jua ya kwamba miaka yako ya kuishi imepungua. menya ko imyaka yawe yo kubaho igabanutse. Na ndio maana hata hapa tulipo hapa, niyo mpamvu hatwica ahangaha twese, kuna watu wengine wamebakisha miaka 20, hari abasigaje imyaka 20, kuna wengine huenda wamebakisha masaa, hari abashigaje amasaha, kuna wengine huenda wamebakisha siku moja, hari n'abashigaje umunsi umwe. Na kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kubera yuko siku zetu zinatolewa. Ukisoma kitabu cha Ayubu 9 mstari wa 25 na wa 26, Yobu igice cya 9, Biblia inasema hivi. Biblia ivuga yuko Biblia inasema hivi. Biblia ivuga yuko basi siku zangu zina mbio kuliko talishi, iminsi yacu irihuta cyane, zakimbia wala azioni mema.
ziri iminsi yacu irirukanka cyane kandi nta byiza biyirimo. Zinapita kama merikebu zinazokwenda mbio. Zirirukanka cyane nk'ubwato bwiruka mu mazi. Mfano wa tai anayeshukia mawindo. Nk'igisiga kimanuka kijya gufata. Kwamba siku zetu zinaenda mbio. Imyaka yacu irirukanka cyane kuliko wale wajumbe waliokuwa wanatumwa kupeleka taarifa zamani. Kurusha za ntumwa zirukankaga zijyanye ubutumwa, ambao walikuwa wanapanda farasi na kukimbia kwa kasi. Aburiraga amafarashi birukanka cyane. Sasa ndivyo siku zako zinavyoenda. Niko iminsi yawe yirukanka. Anasema zinafananishwa na merikebu. Aravuga ko imeze nk'ubwato, zile meri zinazokwenda kasi, bwa bwato bwirukanka cyane mu mazi. Ndivyo siku zetu zinavyoenda. Niko iminsi yacu igenda. Lakini tena akafananisha na tai. Nanone abigereranya n'icyanira, tai anayewinda, ikizu gihiga. Na unajua tai anapowinda kifaranga au mnyama, cya gisiga gihiga inyamaswa, anashuka kwa kasi. Nicyo kimanuka cyane, na ile kasi ambayo tai anashuka nayo, uburyo zambaraga cyane ikizu kimanukana. Ndio Biblia inatuambia ndio siku zetu zinavyoenda. Aho ngaho haratubwira yuko ari ku minsi yacu no yirukanka. Ndio siku zetu zinavyoenda. Ni ku minsi yacu yirukanka. Na ndio maana Ayubu akasema, niyo mpamvu Yobu yavuze yuko mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, umuntu wabyawe n'umugore, siku zake za kuishi sio nyingi. Iminsi ye yo kubaho ntabwo ari myinshi. Naye ujaa taabu, kandi nayo yuzuye ingorane gusa. Yeye uchanua kama ua, we abaho nk'ururabyo, na kisha unyauka na kutoweka. Akavaho nk'uko ururabyo rwuma. Kwa hivyo lazima ujue ya kwamba wewe ni maua tu, ukwiye kumenya ukuri nk'indabyo ambayo yananyauka, uburyo zuma, na siku moja yatakauka. Kandi umunsi umwe zizuma. Siku moja hautakuwepo tena. Umunsi umwe uzaba utakiriho, hautakuwepo tena. Ntabwo uzaba uriho. Na ili ukilijua, iyo abaruzi, kuna vitu ambavyo tutaenda kuviangalia ambavyo Bwana anataka uvifanye. Hari ibintu tujya kureba Imana ishaka ko ugomba gukora. Katika Zaburi ya 90 mstari wa 10, Zaburi igice cya 9 ku murongo wa 10, huu ni wimbo wa Musa. Iyo ni ndirimbo ya Mose. Musa anasema, Mose aravuga ati, siku za miaka yetu, iminsi y'imyaka yacu ni miaka 70, ni 70. Tukiwa na nguvu, twagira intege, ni miaka 80, ni imyaka 80. Nayo imejaa taabu. Nyamara ibiyigize ni ingorane gusa. Imejaa taabu, ni ingorane. Yani siku zetu hizi tunazoishi, iyi myaka yacu tumara, ambazo ni miaka 70 imyaka 70 mpaka miaka 80, kugeza ku myaka 80, anasema zimejaa nini? Avuga yuko huzemo ingorane gusa n'umuruho. Na wewe ni shahidi, na urabihamya kandi. Uko hapa unaishi, aho ngahuri, lakini ndani ya moyo kuna mambo yanakusumbua kabisa. Ariko umutima wawe hari bikuremereye. Niliona wengine wanahangaika na madeni, tabu ya madeni. Abandi barimo imyenda myinshi cyane. Madeni. Imyenda ikaba imyenda. Unadaiwa. Ukishuzwa. Na kuna mwingine yuko hapa hata hajui atakula nini. Hari nuri hano utekereza ati mbese ndari iki? Na mwingine anasema heri tu tushinde hapa kanisani. Undaribwira ati yana twari kwirirwa mu rusengero. Maana ukirudi nyumbani ni vita. Kuko nisubira mu rugo ni intambara zihari gusa. Maana ni mkali. Umugabo arantonganya. Siku zetu ni miaka 70. Igihe cyacu ni miaka 70. Lakini hizo miaka 70 yenyewe, iyo miaka 70 nayo imejaa tabu. Huzemo ingorane gusa. Imejaa shida. Ni miruho. Haina raha. Nta munezero urimo. Yani inaleta mateso. Ni ingorane gusa n'umuruho. Ndivyo siku zetu zilivyo. Ni ku minsi yacu iri. Kwa hivyo hazina furaha, nta munezero uyirimo. Na kama ni miaka 70 mpaka 80, niba rero bigeze kuri 80, kama kuna mzee hapa na miaka 70, niba hari umusaza uri hano ufite imyaka 70, bonus yake ni miaka 10 imesalia. Nukuvuga ko amahirwe afite ni imyaka 10. Yani imebaki 10. Ubwo haba hasigaye 10 gusa. Kama una 60, niyo ufite 60, kwa kanuni ya Biblia imebaki 10. Kuko Biblia itubwira ubwo ni 10 ushigana. Na kama una 79, niyo ufite 70, hapo umepewa na bonus tayari. Ubwo na mahirwe wamaze kwinjiramo. Kamebaki kamoja tu. Ubwo ni umwaka umwe gusa usigaye. Na hii inanishawishi kusema ya kwamba ibi biratuma mvuga yuko kama Yesu atachelewa miaka 40 ijayo, niba Yesu atinze imyaka 40 iri imbere, 40 ijayo, 40 iri imbere, nikitazama hapa ndani hapa, iyo ndebye hano mu rusengero hapa
ahangaha watakao baki abazaba bakiriho imbere ni hao watoto pamoja na mimi tu, n'aba bana batoya nanjye gusa, na mimi tu, nanjye gusa. lakini nyinyi wengine wote abandi benshi mtakuwa mlisha kufa, muza mwarapfuye, kwa sababu siku zetu kubera ko iminsi yacu ni miaka 70, ni miaka 70. tukiwa na nguvu twagira intege 80 ikaba 70. Sasa nisikilize vizuri, ni muntega amatwi munyumve, nisikilize vizuri. ni munyumve neza. Musa akilitambua hili amaze gusobanukirwa anasema utupe hekima, yaravuze ati utupe moyo wa hekima, uduhe umutima w'ubwenge, utupe moyo wa hekima, uduhe umutima w'ubwenge, tuweze kuzihesabu siku zetu, tubashe kubara iminsi yo kubaho kwacu. utupe moyo wa hekima, uduhe umutima w'ubwenge, ili tujue kuzihesabu siku zetu, kugira ngo tubashe kubara iminsi yo kubaho kwacu. utupe moyo wa hekima, inairudia tena, umutima w'ubwenge, ili tuweze kuzihesabu siku zetu, kugira ngo tubashe kubara iminsi yo kubaho kwacu. inahitajika moyo wa hekima, birashakirwa umutima w'ubwenge. na moyo wa hekima umutima w'ubwenge sio kujua tu kwamba utakufa kesho, ntabwo ari ukuvuga ngo uzapfa ejo. moyo wa hekima umutima w'ubwenge ni kujiunganisha na chanzo cha uzima, ni ukwihuza cyangwa se ni ukwifatanya, ni kujiunganisha na Yesu Kristo, ni ukugirana umushyano na Yesu Kristo. huo ndio moyo wa hekima. uwo ni umutima w'ubwenge. Kinyume cha hapo, ibitandukanye n'ibyo, wewe una hekima. ubwo nta bwenge wabuze. Wenye hekima abafite ubwenge ambao wanajua siku zao zinapita upesi, abazi yuko iminsi yabo yihuta cyane, wanajiungamanisha na Yesu, bifatanya na Yesu, na kwa kujiungamanisha na Yesu, kwihuza na Yesu, wanakuwa na uhakika wa uzima. barushaho gusobanukirwa ko bafite igihe cyo kubaho. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Na hiyo ambayo nimeongelea icyo navugaga aho ngaho ndio lilikuwa fungu letu kuu, niryo rya somo ryacu ry'urufunguzo. Kwa hivyo wale walioandika Zaburi ya 90:11, abandi bavuze Zaburi ya 90 umurongo wa 10, hilo halikuwa fungu letu kuu, ntabwo rya somo ryacu ry'urufunguzo. Fungu letu kuu isomo ryacu ry'urufunguzo ni Zaburi 90:12, ni Zaburi igice cya 90, Zaburi 90:12, 90:12, ambalo linasema, Zaburi ravuga ngo, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, utwigishe kubara iminsi yacu, utujulishe kuzihesabu siku zetu, Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu, tupate moyo wa hekima, tugire umutima w'ubwenge, tupate moyo wa hekima, tugire umutima w'ubwenge. Kwa hivyo kipindi hiki cha miaka 70 mpaka 80, ikigero cy'imyaka 70 ni kugeza 80, kipindi hiki cha miaka 70 mpaka 80, ikigihe cy'imyaka 70 kugeza 80, ni kipindi cha matazamio, ni imyaka yo gutekerezamo. Mungu anatutazamia kwenye hiki kipindi, Imana ibitugenzura muri icyo gihe cy'imyaka 70 kugeza kuri 80, kwamba ikiwa tutaishi vizuri, niba turamutse tubayeho neza, tupate nafasi ya kuishi milele, kugira ngo tuzabone igihe cyo kubaho by'iteka ryose. Yani ukikitumia hiki kipindi vizuri, iyi myaka nuyikoresha neza, tungeweza kusema ni kama muktasari wa maisha, ni nk'inshinga y'imibereho, ni kama ufupisho wa maisha, ni icamake y'imibereho. Kwa hivyo ukikitumia vizuri, nitubikoresha neza, hatimaye utapata kibali cha kuishi milele, nyuma uzabona uburenganzira bwo kubaho by'iteka. Lakini ukikitumia vibaya, nugikoresha nabi, utapata adhabu ya mauti ya milele, uzabona igihano cy'iteka ryose. Kwa hivyo hiki ni kipindi cha matazamio, kubera ko ari imyaka yo kugeragezwa. Sasa katika kipindi hiki, iki gihe cy'imyaka, kuna mambo matatu ambayo unapaswa kufanya kabla hari ibintu bitatu tugomba gukora mbere yuko dupfa. Mambo matatu makubwa, ibintu bitatu bikomeye cyane, kila mmoja anapaswa kufanya kabla hajafa. Buri muntu agomba gukora mbere yuko apfa. Jambo la kwanza, icyambere, hakikisha jina lako, banza umenye neza yuko izina ryawe limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, yuko ryamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Narudia tena, nanone ndasubiramo, jambo la msingi la kwanza, ikintu cya mbere gikomeye, hakikisha jina lako, banza usobanukirwe uko izina limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, niba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cyo mu ijuru. Wakati Yesu anaongea na wanafunzi wake, mu gihe Yesu yavuganaga n'abigishwa be, wanafunzi wanarudi wanashangilia, abigishwa bagarutse bishimye, ya kwamba Bwana, bavuga ati Mwana, huko tulipoenda hahandi twagiye mu murimo, hata pepo wanatutii, n'abadayimoni baratwumva. Yani tukisema tu kwa jina lako,
Batiyo tuvuze ngo mu izina ryawe pepo wanakimbia. abadayimoni barahunga. Yesu akawatazama. Yesu arabareba. Alafu akawaambia, arababwira ati msifurahi ntimwishime kwa vile pepo wanavyowatii, yuko abadayimoni babumvira, basi bali furahini kwa sababu hii, ahubwo mwishimire yuko majina yenu amazina yanyu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima mbinguni. mu gitabo cy'ubugingo cyo mu ijuru. Yameandikwa kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cyo mu ijuru. Kwa hivyo wanawaambia furahini tu, barabwira ati mwishimire kwa sababu majina yako mbinguni, kuko amazina yanyu yanditswe. Kwa hivyo kama kuna jambo la msingi, niba hari ikintu cya mbere ambalo kila mmoja wetu anapaswa kuzingatia, agomba gukora, ni kuandika jina lake kwenye kitabu cha uzima. No kuandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Sasa mgeukie jirani yako, hindukira mugenzi wawe mwicaranye, muulize, jina lako liko mbinguni? Umubaze uti izina ryawe riri mu ijuru. Hindukira mugenzi wawe umubaze uti izina ryawe riri mu ijuru. Na hii kusaidia rafiki zangu, ili likusaidie rafiki zangu, ibi rero bigufasha shiti yanjye, kwamba jina tu kuwa kwenye vitabu vya ushirika, yuko izina kuba mu bitabo by'itorero vya kanisa la Mimuri, rikaba riri mu gitabo cy'itorero rya Mimuri, wala sio tiketi ya jina lako kuwepo mbinguni. Ntabwo ari tike ikujyana yo kutuma ryandikwa mu gitabo cy'ijuru. Na kuna watu wao wanalinda sana, hari abantu babyitaho cyane, jina lake lisifutwe hapo, kugira ngo izina rye ritandukirwe mu gitabo anatenda dhambi, anajificha, kandi agakora ibyaha yihishe, ili watu wasimone ametenda dhambi, abantu batamubona akora icyaha, jina lake lisije likafutwa, izina rye rigahanagurwa mu bitabo by'itorero. Lakini kuna kitu ambacho unashindwa kuelewa, ariko hari ikintu batamenya, ya kwamba ni aheri lingefutwa hapa, nuko nahanwa mu itorero nkandukurwa, lakini mbinguni, ariko mu ijuru liwepo, likandikwayo, likandikwayo, yani mbinguni mu ijuru liwepo, lakini kama lipo kwenye vitabu tu vya ushirika, mu bitabo byo mu itorero, lakini mbinguni halipo, ariko mu ijuru litanditsweyo, wewe una hasara kubwa, ufite igihombo gikomeye cyane, una hasara, ufite igihombo, yani una hasara, ufite igihombo, kwa sababu mbingu hazikutambui, kubera ko ijuru litakuzi. Hata kama watu hapa wanakutambua, nubwo abantu baha bakuzi, mbinguni hutambuliki, ariko mu ijuru ntabwo bakuzi. Wanaotambulika mbinguni abazwi mu ijuru ni wale ambao majina yao ni babandi amazina yabo yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, mu gitabo cy'ubugingo. Hao ndio wanatambulika, abo ndio banditswe mu ijuru. Hata mbingu zikiwatazama hivi, n'ijuru iyo ribarebye, malaika wakitazama hivi, abamarika bareba, wanasema wale bakavuga ati wowe sio wa kule duniani, uriya ntabwo ari uwanyu, hawa uraia wao abangaba ni abenegihugu huko mbinguni bo mu ijuru. Na sasa unaniuliza swali, reka mbabaze ikibazo, ninajisajilije kwenye kitabu cha uzima? Ninajisajilije kwenye kitabu cha uzima? Nshobora kwiyandikisha nte mu gitabo cy'ubugingo? Nifanye nini jina langu liandikwe pale? Nkore iki kugira ngo izina ryanjye ryandikweyo? Nifanyeje ili jina langu liwekwe pale? Nkore nte kugira ngo izina ryanjye ryandikweyo? Jina aliwi kwenye kitabu cha uzima, buri wese uri mu gitabo cy'ubugingo, kwa sababu ya cheo chako, kubera umwanya arimo, wala aliwezi kuwa kwenye kitabu cha uzima yamaze kujya mu gitabo cy'ubugingo, kwa sababu wewe ni askofu, kubera yuko wewe uri askofu, uri askofu, wala aliwezi kuwepo kwenye kitabu cha uzima kama kwenye mauti, uzaburi mu gituro, lakini mbingu kwenye vitabu vya uzima, mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo, jina lako linaonekana unaishi, izina ryawe rigaragara uko uriho. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Kwa hivyo hakikisha ugomba kumenya yuko jina lako, izina ryawe limeandikwa, yuko ryanditswe kwenye kitabu cha uzima, mu gitabo cy'ubugingo. Jambo la pili, icya kabiri, wasaidie wengine, fasha n'abandi, fasha n'abandi, wajisajili kugira ngo biyandikishe katika kitabu cha uzima, mu gitabo cy'ubugingo. Na irudia hii uiweke vizuri, ndasubira mu iki, wasaidie wengine wajisajili kwenye kitabu cha uzima, fasha n'abandi kugira ngo biyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Yani sio tu wewe uwepo, ntabwo ari wowe gusa kugira ngo ubeho, ni lazima uwasaidie wengine, ni ngombwa kugira ngo ufashe n'abandi, na wao kugira ngo nabo majina yao, amazina yabo yaandikwe kwenye kitabu cha uzima, amazina yao yaandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Na hapa kabla sijaongea sana, kandi ntarahasobanura neza, kuna kitu nataka nikusaidie. Hari ikintu ushaka kugufasha ubwa. Hakuna mtu atakaye kwenda mbinguni, nta n'umwe uzajya mu ijuru, ambaye hana moyo wa umishonari.
kandi adafite umutima wo kuvuga ubutumwa. Ili uingie mbinguni, kugira ngo uzajye mu ijuru, lazima ulete mwingine kwa Yesu. ngombwa ko nawe uzana undi kwa Yesu. Kama haujaleta, niba ntawe ushaka kuzana kwa huwezi Yesu, kuingia mbinguni. ntabwo ushaka kuzajya mu ijuru. Nielewe vizuri. Icyo kintu gisobanukirwe. Unajua tunapoimba wimbo, uwe tunaimba tunatafakari. iyo turirimba indirimbo tujye tuziririmba tuzitekereza neza. Kwenye hizi nyimbo zetu za Kristo hizi, muri izi ndirimbo zacu turirimbamo, tunaimba kwamba sijui taji ni mwa, turirimba ngo sinzi niba kamba ryanjye kama nyota rizatakwaho inyenyeri, zitang'aa, niba zizatakwaho, zitang'aa. niba zizatakwaho. Kwa hivyo wanaoingia mbinguni bamwe azajya mu ijuru, ni lazima wawe na nyota, ni ngombwa kugira ngo babe bafite na inyenyeri ku nyota makamba. inapatikana kandi inyenyeri iboneka kwa kumleta mwingine kwa Yesu. ari uko azanye undi kwa Yesu. Kama hujawahi niba kuleta, utarazana umuntu kwa Yesu, hauwezi kuwa na nyota, nta nyenyeri uzashyirwaho. na kama hauna nyota, niba nta nyenyeri ufite ku hauwezi kuingia mbinguni. ntabwo ushaka kuzajya mu ijuru. Habari za asubuhi. Amakuru yo mu gitondo, Niangalie tu vizuri. ni mu ndebe Hii kae kwenye akili yako. ibi ngibi bijya mu ntekerezo zawe. Yaani mbinguni, mu ijuru, kama tungekuwa jeshini, iyo twari mu gisirikare, si unajua wanajeshi wao wana vyeo ntuzi ko abasirikare bafite inyenyeri zitandukanye, kunawekwa huko bagashyirwa ku ntugu zombi. alafu kuna wale wengine ambao tunawaita private, hawana vyeo. hari abo twita rero ba rushati, Hakuna nyota yoyote wala nta kantu na kamwe afite ku uniform ye. Sasa mbinguni kwenyewe, mu ijuru rero, ukiwa hauna cheo, ubaye nta kantu ufite, hakuna nyota nta kanyenyeri na kamwe ufite, uendi. ntabwo ushaka kujyayo. Yani kule hakuna private, hariya nta rushati uzabayo, hakuna. nta n'umwe. Kila anayeingia buri umwe wese lazima uzajyayo awe na nyota. ni ngombwa kugira ngo afite inyenyeri. Tutapishana tu nyota. tuzaba dutandukanye gusa, Wengine watakuwa nazo nyingi, wengine watakuwa nazo nyingi, abandi bazaba bafite nyinshi, alafu wengine watakuwa nazo chache. abandi bazaba bafiteho nkeya. Ni hivyo tu. ni icyo ngicyo Kwa gusa. hivyo lazima uhakikishe ariko rero ugomba kumenya yuko umeleta wengine kwa Yesu. yuko hari abo wazanye kwa Yesu. Sasa mgeukie jirani yako, hindukira mugenzi wawe mwicaranye, muulize, umubaze, umeshawahi kuleta watu wangapi kwa Yesu? mbese wazanye bangahe kwa Yesu? reba mugenzi wawe mwicaranye umubaze, mbese kwa Yesu wazanye bangahe? Wangapi? ni bangahe? Alafu muulize, na unataka kwenda mbinguni? umubaze uti none washaka kujya mu ijuru, na una hata mmoja uliyemleta. nta n'umwe wigeze uzana kwa Yesu. Unajua hata malaika wanachungulia, wanashangaa. n'abamarayika baritegereza bakareba bikabatangaza, Huyu naye anaenda mbinguni, ngo uyu nguyu nawe arashaka kujya mu ijuru koko, uyu bagatangara cyane. haiwezekani. ntabwo bishoboka. Ni lazima uwe na nyota. ni ngombwa kugira ngo ufite inyenyeri. Na ndio maana katika kitabu cha Wakorinto wa pili, niyo mpamvu mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba mbere sura ya 9 mstari wa 16, mu gice cya 9 ku murongo wa 16, Paulo anasema, Paulo aravuga ngo, maana ijapokuwa na yubili injili, nubwo mbwiriza ubutumwa bwiza, ijapokuwa na yubili injili, nubwo mbwiriza ubutumwa bwiza, sina la kujisifu, nta kintu ufite cyo kwiyemera, maana nimewekewa sharti. kubera ko nashyiriweho urugero, Nimewekewa sharti. nashyiriweho urugero. Tena ole wangu, tena ole wangu nisipohubiri injili. kandi nakaga kuri jye nintabwiriza ubutumwa bwiza. Tena ole wangu nisipohubiri injili. ni ingorane kuri jye nintabwiriza ubutumwa bwiza. Anasema nimewekewa sharti. yuko ashyiriweho urugero. Kwa hivyo sio swala la hiari, ntabwo ari ubushake bwe, ni swala la lazima. ni itegeko, Ni lazima. ni itegeko. Ole wangu, nzabona ishyano, ole wangu nzabona ishyano nisipoihubiri nini? nintabwiriza ubutumwa Injili. bwiza. Na unajua tunaposema injili, iyo tuvuga ubutumwa bwiza, ni mdudu gani huyu? Ni kitu gani hiki? ni bisobanuye iki? Biblia inasema, Biblia ivuga yuko kwa maana sionei aya injili. ntabwo nkorwa n'isoni, Sionei aya injili, sinkorwa n'isoni kubw'ubutumwa kwa bwiza, kuwa ni uweza, kubera yuko ari ubushobozi, ni uweza ni ubushobozi wa Mungu bw'Imana unaoleta wokovu butuma haboneka kwa agakiza kila ku muntu uwo ari anayeamini. we wese wizeye. Kwa hivyo tukizungumza injili,
iyo mbwirije ubutumwa bwiza tunazungumza uweza. tuvuga ubushobozi. Uweza wa nani? Ubushobozi bwande? Wa Mungu, bw'Imana, ambao unaleta wokovu. buzana gakiza. Yani injili ubutumwa ni nguvu n'ubushobozi ambayo ikiingia ndani ya mtu ni imbaraga yinjira mu muntu, inachimba miamba ya zambi, igasenyagura ibihome byose biri muri hii habari njema ya Yesu Kristo. Habari njema ya Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yesu inapohubiriwa kwa mtu, iyo mubwirijwe ku muntu, ndani yake kulikuwa na miamba ya zambi, muri we harimo amabuye, ibishyitsi by'amabuye, miamba ya uchawi, amabuye y'uburozi, miamba ya ulevi, ubusinzi, miamba ya uzinzi, amabuye y'ubusambanyi, miamba ya uongo, amabuye y'ibinyoma imekaa ndani ya huyu mtu, aribyo byubatse muri we. Sasa injili ikihubiriwa, ubutumwa bwiza bubwirijwe, inavunja hiyo miamba. buragenda bugasanga yamabuye. Unakuta yule aliyekuwa kahaba, umwana umusambanyi, amebadilishwa, warindaye akaba yahindutse, na sasa anasimama, agahagarara, anasema Yesu ni mshindi, akavuga ati Yesu ni umuneshi, Yesu anaokoa, Yesu arakiza. Inabadilisha, birahindura, na lazima uhubiri. ni ngombwa rero kubwiriza. Sasa unaweza usiwe unahubiri kama mimi, ushaka kuba utabwiriza nkanjye, sio lazima wote tushike mic, si ngombwa twese ngo dufate za mikoro, lakini kuna wimbo tunaimba huko, ariko hari indirimbo turirimba, kwa sala na kwa amaturo n'amasengesho yawe, kwa sala na sadaka, kubwa amasengesho no gutura amaturo, watoa msaada, utanga ubufasha kama Aroni mwaminifu, kuko Aroni mukiranutsi kuinua mikono, yazamuraga amaboko ya Mose. Sasa nisikilize, ndagira ngo nyumve, kuhubiri hujui, kubwiriza ntubizi, zaka na sadaka utoi, icya cumi n'amaturo ntubitanga, unachekesha wewe, wowe uri wo gusekwa gusa. Lakini hii nazungumzia kwetu Tanzania, ariko ibyo ndabivuga iwacu muri Tanzania. Nyinyi wa Mimuri, mwebwe ba Mimuri, ninyi mnatoa, mwebwe muratanga, mwe muratanga. Tatizo liko Tanzania, ikibazo gishobora kuba kiri iwacu muri Tanzania. Mimuri, nyinyi Mimuri, nyinyi mwebwe bo muri Mimuri, zaka na sadaka, icya cumi n'amaturo munatoa, murabitanga. Nibyo, muratanga rwose, mwebwe mnatoa, mwebwe muratanga. Sasa kuhubiri hujui, kubwiriza ntubizi, zaka na sadaka utoi, icya cumi n'amaturo ntubitanga, halafu noneho unataka mbingu ya nani sasa? Ugashaka kujya mu ijuru ryande, ubwo ya nani uzajya mu ijuru ryande? Kwa hivyo hata kama uwezi kuhubiri kama niba utashobora kubwiriza nkanjye, basi kuwa mwaminifu kwenye zaka na sadaka, ariko umukiranutsi mu gutanga icya cumi n'amaturo, rudisha kilicho cha Mungu kwa uaminifu. Imana ukiranutse, usile, ntukabirye. Inashangaza wakati fulani, biratangaza mu gihe unaweza ukute kanisa kama hili la kwenu hapa, ugasanga itoro ringana gutya, lenye watu wengi kabisa hivi, dufite abantu bangana gutya benshi, alafu ukiuliza wanaotoa zaka na sadaka, wabaza batanga icya cumi n'amaturo, unapata 20, ukabona nk'abantu 20 kati ya watu 400, mu bantu bagera kuri 400, na hao wote wanaimba, kandi abandi bose bariba, wenenda Zayuni, ngo turajya mu ijuru, muji mzuri Zayuni, twende juu Zayuni. Sasa swali linakuja, ikibazo kiraza ngo Zayuni unayoenda wewe ni ya nani? Sioni mushaka kujyamo ni yande? Iyo Zayuni unayokwenda wewe, iyo Sioni tujyamo ni uwuhe? Sasa sasa mjisi nifanye nini? Utinone wajya ngo nkora iki? Jambo la kwanza, icya mbere, hakikisha jina lako liko mbinguni, menya ko izina ryawe ryanditswe mu ijuru. Jambo la pili, icya kabiri, walete wengine kwa Yesu, zana abandi kwa Yesu. Ikifika swala la zaka na sadaka, nibikijya mu cyazo cya cumi n'amaturo, kuwa mwaminifu, bitanga ukiranuka, kuwa mwaminifu, utanga ukiranuka, noneho mrudishie Mungu, ugarurire Imana kwa moyo wa kupenda, mu mutima ukunze, moyo wa ukarimu, mu mutima unezerewe. Watu kama hao, abantu nk'abo, Mungu anawapenda, Imana irabakunda. Simseme amina. Nimukwiye kuvuga ngo amina. Mumeanza kuchukia. Murandakariye se? Mumeanza kuchukia. Mutangiye kundakarira aka kanya. Kuna shida hapo? Hari ikibazo? Wengine wanaanza kujiuliza, abandi batangiye kwibaza, pastor akamwambia nini? Bati pastor hari yamubwiye ko duteye. Bahati mbaya pastor hata Kiswahili hajui. Pastor ni Kiswahili ntabwo kizi. Kwa hiyo ameniambia wakati gani? None se aba yambwiye iki? Mwindakarira rero. Tukikaa sana sana tunasalimiana tu, mwaramse mwaramse.
Tunasalimiana tu mwaramse. Turasuhuzanya gusa ngo waramutse nicyo mwazi gusa. Hiyo tu. Nicyo gusa nicyo nzi. Hatuna hata mambo mengi ya kuongea naye. Nta n'ikindi mvugana nabo. Sasa nisikilize hii tukusaidie. None ni munyumve rero. Tuangalie jambo la tatu. Turebe ikintu cya gatatu. Jambo la tatu la msingi. Ikintu cya gatatu gikomeye. Jambo la tatu la msingi. Icya gatatu gikomeye. Ambalo unapaswa kulifanya kabla. Ugomba gukora mbere yo gupfa. Yani mmoja umehakikisha jina lako liko mbinguni. Icya mbere ni ukumenya ko izina rye ryanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Jambo la pili icya kabiri unawaleta wengine kwa Yesu. Ni ukuzana abantu kwa Yesu. Jambo la tatu. Icya gatatu acha alama. Acha alama. Okay. Ugomba kugira ikimenyetso. Hakikisha unaacha alama kwamba ulikuwepo duniani. Ugomba gusiga urwibutso rw'uko wabayeho mu isi. Hakikisha unaacha alama kwamba ugomba gusiga urwibutso rw'uko wabayeho ku isi. Wewe ulikuwepo wapi duniani? Yuko wabayeho ku isi. Sasa unasema mwinjilisti unamaanisha nini? Urashaka gusobanura ikimwigisha. Tunaposema kuacha alama, iyo tuvuga gusiga urwibutso kwamba na wewe uliwahi kuishi, yuko nawe wigeze kubaho, hatumaanishi watoto. Ntabwo dusobanuye kubyara abana. Maana wengine wanasema sina watoto. Abandi bashaka kuvuga ngo si. Hiyo ndio alama kwamba niliishi. Ni ikimenyetso cyuko nabayeho. Ni zaidi ya watoto. Ntabwo ari ni zaidi ya watoto. Ni ikiruta abana. Unajua tunaishi kwenye dunia ambayo turi mwisi. Tunaishi kwenye dunia ambayo turi mwisi mpaka wakati huu kuna watu ambao tunawataja. Hari abantu n'ubu bakivugwa. Aidha kwa mema, kubyiza au kwa mabaya. Cyangwa ibibi. Kwa mema, kubyiza au kwa mabaya. Cyangwa ibibi. Yani wanakumbukwa. Bakakwibukira kuri. Kwa hiyo na wewe ni lazima ukumbukwe. Nawe rero ugomba kwibukwa. Na nataka niulize tu swali jepesi. Ndashaka kubaza ikibazo cyoroheje cyane. Ikitokea leo haupo, bibaye ngombwa uyu munsi ukabutakiri kuri iyi si cyangwa utakiri muri mimuri. Ikitokea hapa Mumili leo haupo, ukabutakiri muri mimuri, hao watu wa Mumili watakukumbuka kwa lipi? Aba mimuri bazakwibukira kuki? Hao watu wa Mimuri watakukumbuka kwa lipi? Aba mimuri bazakwibukira kuki? Yani watasema kwamba kuna fulani alikuwepo. Bazibuka bati runaka yabaga hangaha. Kitu gani kitakachofanya ukumbuke? Ikizatuma bakwibuka ni igiki? Yani lazima ufanye jambo litakalofanya ukumbukwe. Ugomba kugira igikorwa ukora kizatuma wibukwa. Ndio maana leo tunaimba Dorka 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 Dorka. Mpamvu uyu munsi turirimba ngo Dorcas. Kwa sababu kuna kitu alifanya. Hari ikintu yakoze kinachomtambulisha kwamba aliishi duniani. Bituma n'uyu munsi bamwibuka ko yabaye mwisi. Leo tunataja Ibrahim. Uyu munsi turavuga Ibrahimu. Kwa sababu kuna kitu alifanya. Kuko hari ikintu yakoze ambacho kinamtambulisha alikuwepo duniani. Yibukwa hano mwisi ko yabayemo. Kwa hivyo ni lazima ufanye jambo. Ugomba kugira icyo ukora nawe litakalofanya watu wakumbuke ulikuwepo. Bizatuma abantu bibuka ko yabayeho. Unasema mwinjilisti unamaanisha nini? Urashaka kuvuga iki? Yani inawezekana ukasema tu mimi ili nikumbukwe hapa. Ushaka kuvuga uti kugira ngo nzibukwe ahangaha. Viti vyote vya kanisa. Nuko intebe zose zaha mu rusengero. Mimi ndio nitavitoa. Nzitanga nkazigura. Kwa hivyo hata ukiondoka waba waragiye watu wanasema bakavuga ati yo hivi viti izi ntebe ni kwa sababu ya Elia. Ni Elias waziguza. Hivi viti izi ntebe ni kwa sababu ya mama fulani. Ni wa mudamu runaka. Hizi speakers zilizoko hapa kanisani izi za mikoro zira ni yule mtu fulani ndio alizileta. Ni runaka azizanye. Hiki kitu hiki unachokiona hapa mbingi bureba hangaha kilifanywa na fulani. Ni runaka wabikoze. Kwa hivyo ni lazima uache alama. Ni ngombwa rero kuko gusiga urwibutso. Sasa sio ukifa igihe uzabupfuye ndio umekufa. Ukabupfuye nta kwibuka. Hata watu siku mbili tu wanasema ameenda. Umubwiriza ntiyavuze ntiyagiye. Watu wanasahau kabisa kama abantu bagahera ko bakwibagirwa. Ni hata wazo kwamba ulikuwepo hawafikiri. Ntagiye n'igitekerezo bagira cyuko igeze ubaho. Ikipita mwaka wa kwanza wa pili, mwaka wa mbere wa kabiri byatambuka, wakisema fulani bavuga ati runaka, wanasema ndio nani huyo? Batoni uhe ndio nani? Ni ndio nguo. Maana hujaacha alama. Kuko nta kimenyetso wasize. Lazima uache alama. Ni ngombwa kusiga urwibutso. Muulize jirani yako. Baza mugenzi wawe. Alama gani umeacha? Uti uzasiga rwibutso ki? Baza mugenzi wawe mwicaranye. Alama gani umeacha? Uzasiga rwibutso ki? Alama ipi ulioacha? Ni rwibutso ki uzasiga? Sasa mwinjilisti, kwani nakufa? None se ngiye gupfa? Bado ninaweza nikaacha wakati mwingine wowote.
Nzabana nabisiga n'ikindi gihe. Jua hili. Menye iki ngiki. Wewe ni wa sasa. Uri waka kanya gusa. Sio wa baadaye. Ntabwo uri mu mwanya uri buze. Acha alama sasa. Siga urwibutso umunsi. Na hii ni kwa sababu niyo mpamvu wewe ni marehemu mtarajiwa. Kuko ubu ngubu uri intumbi yigendera. Marehemu mtarajiwa. Ni intumbi biteguye umwanya wari wose. Wewe ni marehemu mtarajiwa. Uri nk'intumbi gusa umwanya wari wose. Unaweza ukatoka tu hapo nje. Ushobora gusohoka hanze nonaha. Na tukakusahau umeenda. Tugahera ko tukwibagirwa ukabura ukaenda. Ukabura pfuye. Kwa sababu wewe ni marehemu mtarajiwa. Kuko nubundi turi intumbi. Japo jambo hili watu wengi hawataki kulisikia. Ikintu cy'urupfu benshi ntibakunda kubyumva. Lakini ndio ukweli. Ariko niko bimeze. Sasa utaniambia mwinjilisti. Ushaka kumwita muvuga butumwa. Kama ndivyo. Niba ruko bimeze. Kama ndivyo. Niba ruko bimeze. Nifanye nini? Nkora iki? Mimi nataka nikutie moyo. Yenda shaka guha ibyiringiro. Bado hujachelewa. Ntabwo wari wakerererwa. Unaweza kuacha alama. Ushobora gusiga ikimenyetso. Na alama unaweza kuiacha. Kandi ikimenyetso ushobora gusiga. Inaweza kuwa njema. Gishobora kuba cyiza. Au wakati fulani inaweza kuwa mbaya. Cyangwa kikaba kibi. Si unajua dunia inawakumbuka hata watu wabaya. Ntuzi yuko isi ifite urwibutso rw'abantu babi. Si hata wakina Hitler wanakumbukwa. Na bahitireri baribukwa. Si wanakumbukwa? Ntibibukwa. Wakina Kaini nao si wanakumbukwa? Kaini. Na bakaini ntimuzi ko bibukwa. Nao si wanakumbukwa? Bo ntibibukwa se. Lakini pamoja na hao watu wabaya, ariko hamwe nabo bantu babi, kuna watu wanaokumbukwa kwa mema. Hari n'abantu bibukwa kubw'ibyiza. Tunamwimba Nuhu leo. Turavuga Noa kwa sababu alitenda mema. Kuko Noa yakoze ibyiza. Na wewe sasa, na uyu munsi anza kufanya jambo la tofauti. Reka gukora ibibi. Jambo jema. Kora ibyiza. Ambalo litakutambulisha. Bizatuma wibukwa. Ili watu wote wajue ulikuwepo. Kugira ngo abantu bose bazaje bibuka ko wabayeho. Tenda jema. Kora ibyiza. Na Mungu atakubariki. Kandi Imana izaguha umugisha. Niko bimeze. Na ninapoenda kuhitimisha, nerekeza mu gusoza, Mungu akijua haya, Imana nimenya ibingibi, anaandika kupitia mkono wa Musa. Anaandika kupitia Musa. Anyuze kuri Mose yaranditse ati katika Kumbukumbu la Torati sura ya 32. Mu gutegeka kwa 2:32 na mstari wa 29. Ku murongo 26. Kumbukumbu la Torati 32:29. Gutegeka kwa 2 anasema hivi. Aravuga ati laiti wangelikuwa na akili, iyo bajya kugira ubwenge, hata wakafahamu haya, bagasobanukirwa ibingibi, ili watafakari mwisho wao, kugira ngo batekereze iherezo ryabo. Laiti wangelikuwa na akili, iyo baza kugira ubwenge, hata wakayafahamu haya, bakasobanukirwa ibi, ili watafakari mwisho wao, kugira ngo batekereze iherezo ryabo. Yani Mungu anasema laiti hawa watu wangu, Imana avuga iti yaba abantu banje wangekuwa na akili, bari kugira ubwenge, wangejua kwamba wao ni mavumbi, bakamenya ko ari umukungugu, wangejua ya kwamba wanapita upesi, bakamenya ko bachita vuba, wangejua siku zao sio nyingi, bakamenya ko iminsi yabo atari myinshi, wangekuwa na hiyo akili, iyo bagira ubwo bwenge, wangetafakari haya, bakamenya ibingibi, ili wajue mwisho wao, bakamenya iherezo ryabo. Yani nisikilize, anaposema mwisho wao anamaanisha nini? Yavuga iherezo ryabo bavuga iki? Mungu anakutaka tangu sasa. Imana ashaka guhera none hangaha, ujue hata nikifa sasa hivi, uibaza uti mpfuye none hangaha, mimi nitakuwa wapi? Nzajya mu ruhe ruhande? Hata nikifa sasa hivi, ese mpfuye none ha, kuna watu ambao ni uliwaleta kwa Yesu, hari abantu naba narazanye kwa Yesu. Hata nikifa sasa hivi, ese mpfuye none ha, kuna ukumbusho nilioacha, hari urwibutso nabasize. Laiti wangelikuwa na akili, kumenya bafite ubwenge. Sasa muulize jirani yako, baza mugenzi wawe mwicaranye, una akili? Uti mbese ufite ubwenge? Naogopa kuulizana. Ugomba kumubaza uterero. Labda hawajakuelewa, rudia tena. Naam. Labda hawajakuelewa, rudia tena. Yenda ntabwo muri abisobanukirwa, wagombye kubaza mugenzi wawe wicaranye nawe. Tena mshike mkono, mshike mkono. Ndetse mufate mu kiganza. Muulize una akili? Mufate mu kiganza umubaze uti mbese ufite ubwenge? Mugenzi wawe mwicaranye mufate mu kiganza umubaze uti mbese ufite ubwenge? Sasa mwinjilisti, nimesoma mimi. Nimesoma mimi. Jana narabisomye. Nina degree. Mfite degree. Nina masters. Mfite masters. Mimi na PhD. Mfite PhD. Mimi na akili. Utije mfite ubwenge. Na akili mimi. Uti mfite ubwenge. Sikiliza. Wimbaza. Unaweza ukawa na PhD ndio. Ushaka kuba ufite na za docteur. PhD. Okay, ndumva
PhD. ushaka kuba ufite kaminuza Doctor. cyangwa se ufite Sasa sio doctor. doctor hii doctor ya hospitali ile doctor. Ushobora kuba ufite dogitora, Una PhD. ukaba ufite dogitora. Sasa unaweza ukawa wewe ni doctor. Ukaba ufite doctora. Umesoma sana. Warize cyane. Na mpaka kipara kina n'uruhara rukazanwa no kwiga cyane. Kichwa kimetoka hapa kabisa, unakuda hapa. Ukaicara wishimagura kubera kwiga cyane. Nywele zilisha hapa. Imisatsi gashira ku mutwe. Kwa sababu ulikaa sana darasani. Uko wicaye cyane mu mashuri wiga. Ni kweli una akili za duniani. Ufite ubwenge bw'isi. Lakini mbingu zikikutazama, ariko ijuru iyo rikurebye, kama hauna Yesu, niba nta Yesu ufite muri wowe, zinasema hauna akili. Nivuga ko nta bwenge ufite. Yani hauna akili. Nta bwenge ufite. Yani ni zero. Ni ubusa. Kwa hivyo ili uwe na akili inayozungumzwa, kugira ngo rero ugire ubwenge buvuga muri Bibiliya, anazungumzia akili ya kiroho. Aravuga ubwenge bw'iby'umwuka. Ile ambayo inakutengenezea mahusiano yako wewe na Yesu. Ya bindi bituma ujyana umushyano na Yesu. Hii ndio anasema laiti wangelikuwa na akili. Iyo baza kugira ubwenge, wakayafahamu haya, bakamenya ibingibi, wakatambua mwisho wao, bagasobanukirwa iherezo ryabo. Hiyo Bwana anataka hiyo. Ibyo ngibyo nibyo Uwiteka ashaka. Anataka hiyo. Ibyo nibyo Uwiteka gushaka. Sasa hebu nikuulize swali ambalo nataka ujiulize moyoni. Reka nkubaze ikibazo ugomba kwibaza mu mutima wawe. Sasa hivi Yesu akija, mbese uyu munsi Yesu aje, yani sasa hivi tuchukulie parapanda inalia, ubu tukumva impanda iravuze, Yesu anakuja, Yesu akaza pamoja na mawingu, akaza ku bicu, pamoja na utukufu wake, hamwe n'ubwiza bwe, anashuka, akamanuka. Je, mbese utakuwa tayari kumlaki? uzaba witeguye kumusanganira? Usiniambie sijui. Wimbwira ngo simbizi. Kwa sababu hata sasa unajua kabisa kwamba Yesu akija unaenda au kuko uwendi. Naho wicaho uzi neza yuko Yesu aje wagenda cyangwa kutagenda. Unajua, urabizi rwose. Vile tu unavyoishi, vile ulivyomwamini, kumubayeho, kumumwizeye, unajua kwamba akija unaenda. Uzi neza yuko aje wagenda cyangwa kutagenda. Na hiyo ndio akili ambayo Bwana anaizungumza. Ubwo nibwo bwenge Uwiteka tubwira. Na hata kama ulikuwa unajua hautaenda, niba waruzira yuko utagenda, nina habari njema. Mfite ubutumwa bwiza kuri wowe. Unaweza kubadilisha sasa hivi. Ushobora guhindura none hangaha. Na wewe ukahesabika, na ukabarwa mu bagomba, miongoni mwa watakao kwenda. Ukagomba kubarwa mu bagomba kugenda. Utahesabika miongoni mwa watakao kwenda. Ugomba kubarwa mu bagomba kugenda uyu munsi. Ni rahisi. Biroroshye cyane. Unasema rahisi kwa maana gani? Rahisi kwa maana gani? Wavuga uti byoroshye bite? Muamini Yesu. Kwizera Yesu gusa. Muamini Yesu. Izere Yesu gusa. Muamini Yesu. Izere Yesu. Muamini Yesu. Izere Yesu. Na ndio maana Roho wa Mungu ananiambia, niyo mpamvu Mwuka w'Imana mbwira yuko nifanye wito. Hari cyo nkwiye gukora. Nifanye wito. Ngomba gutanga umuhamagaro. Na nitafanya wito kwa makundi matatu. Kandi akora umuhamagaro mu byiciro bitatu. Kundi la kwanza, icyiciro cya mbere, upo kanisani ndio. Uri mu itorero mwimbere. Na wakati fulani unakuja kanisani ndio. Mu gihe runaka uraza mu rusengero gasenga. Lakini umerudi nyuma. Ariko ukaba warasubiye inyuma. Na Roho wa Mungu anakushuhudia wewe umerudi nyuma. Kandi Mwuka w'Imana akaba arimo guhamiriza ko wasubiye inyuma. Na ndani ya moyo wako unajua kabisa nimerudi nyuma. Kandi mu mutima wawe ukaba uzi neza uko wasubiye inyuma. Wito huu ni wa kwako pia. Uyu muhamagaro ni wawe. Nitakuita utembee uje mbele. Ndaguhamagara kugira ngo uhaguruke uze hano imbere. Nitakuita utembee uje mbele. Ndaguhamagara kugira ngo uze hano imbere. Lakini kundi la pili, icyiciro cya kabiri, uko hapa. Uri hano. Wewe hujawahi kubatizwa. Wewe ntabwo urabatizwa. Hujawahi kubatizwa. Ntabwo urabatizwa. Hujawahi kubatizwa. Ntabwo urabatizwa. Ubatizo ambao Kristo alibatizwa. Umubatizo Yesu yabatijwe amazi menshi. Ubatizo wa maji mengi. Umubatizo wa mazi menshi. Na sasa hivi umegundua kwamba unapita wewe. Nyamara uyu munsi usobanukiye yuko uri nk'igicu gihita. Na siku zako zinaenda mbio. Kandi iminsi yawe irirukanka cyane. Na unatakiwa uwe na moyo wa hekima. Kandi washakirwa kugira umutima w'ubwenge. Wewe pia nitakuita kwa Yesu. Nawe ndaguhamagara kwa Yesu. Kwa sababu mmoja kati ya kusema ninaamini, kuvuga gusa ngo urizera, Biblia inasema aaminie na kubatizwa. Uwo mvuga ngo agomba kwizera, agomba no ataokoka. Azakizwa. Kwa hivyo ukisema tunamwamini Yesu, niba wizera Yesu, alafu bado hujabatizwa, kandi ukaba utarabatizwa, bado hujamwamini. Ntabwo urizera Yesu. Bado hujamwamini. Ntabwo urizera Yesu. Ukimwamini, ni wizera Yesu, utabatizwa. Uzabatizwa. Kwa hivyo watu kama hao, abo bantu rero bameze gutyo, nitawaita. Ndi ubahamagare. Waje mbele. Ndi ubahamagare basi. Sababu nitakwenda kuomba kwa ajili yao. Turi buze gusenga ku bwoba. Nitaomba ombi la baraka kwa ajili yao. Nitaomba ombi la baraka kwa ajili yao. Ndasenga isengesho ryihariye ku bwabo bantu. Hapa kuna kwaya ngapi? Hari amakorali angahe hano? Hari korali zingahe? Hari korali zingahe? Nebyiri gusa.
Kuna kwaya 6 ziko hizi hapa hizi zilizokaa. Ngo abicaye hana amakorala angahe? Kwa 2 tu. Kwaya 2. Ndio. Zishaimba ngapi? Ngapi zimeimba? Zimeimba 2. Zote 2 zimeimba? Asubuhi na mchana. Kwenye ibada hii. 2 zote zimeimba. Moja imeimba. Sizungumzii shule ya Sabato, nazungumzia ibada hii. Ni moja imeimba. Ipi iliyoimba? Iliyoimba ni kwaya ile. Hii ndio iliimba wakati wa ibada. Hii haijaimba. Mje hapa. Ngo nimuze hano mwebwe mutaririmbye muri iyi gahunda. Mje hapa. Nimuze hano. Sasa none rero wakati hao waimbaji wanajipanga hapa, mu gihe aba baririmbyi bahagaze ahangaha, nitaita watu muanze muze kutembea. Nimuhaguruke muze. Nitaita watu waanze kutembea. Ndashaka guhamagara abantu batangire kuza, wanaoamua kumpa Yesu maisha yao, abashaka guha Yesu ubugingo bwabo. Nisikilize tena, nimunyumve nanone, siku zetu zinapita upesi. Iminsi yacu irihuta cyane. Hakuna anayejua litakalozaliwa na dakika moja inayokuja. Hauzi umunota usigaye kuri we ibigomba kubamo. Ninaweza nikawa na afya nzuri kabisa, sobora kuba meze neza, mfite ubuzima bwiza, lakini baada ya dakika chache, ariko mu minota mikeya nikafa. nkaba ndapfuye. Watu wengi wao wanafikiri wanaokufa ni wagonjwa. Abantu benshi bibwira ko abapfara ari abarwayi. Hebu nikwambie kitu hiki. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ninakikumbuka sana. Ndabyibuka cyane. Huyu mama alikuwa na mume wake. Hari umugore umwe yari afite umugabo we. Baba alienda kazini. Umugabo yagiye mu kazi ke, na hakuwa na ugonjwa wowote, nta kintu yari arwaye na gito. Na jioni baba akarudi nyumbani. Nimugoroba umugabo aragaruka mu rugo rwe. Mama akaandaa chakula. Umugore ategura ibyo kurya. Na wakati anaandaa chakula, mu gihe ategura ibyo kurya, akamwambia mume wake, abwira umugabo we, hebu kaa kwanza hapo kwenye makochi, ati bawicaye mu ntebe, ili mimi nimalizie kupika chakula. Mari gutunganya ibyo kurya, na nikishamaliza nimdangiza, nitakuita tuje tule chakula pamoja. Naguhamagara rwose uze dusangiye. Mama akaingia jikoni, ajya mu gikoni, akaanza kutengeneza chakula, atangira gutegura ibyo kurya. Alipomaliza, mu gihe yasozaga akarudi kwenye lile kochi alilokaa baba, agaruka kureba umugabo we, akamwambia baba, aravuga ati mugabo wanjye, amka, mugabo wanjye, chakula tayari. Kanguka ibyo kurya bya baba. Atikisiki, ntiyinyeganyeza, ametulia tu, asanga aratuje gusa. Unajua acha utani basi, atireka kwigira ibyo ngibyo. Mbona uamki? Kudahaguruka, chakula kimeiva, haguruka ibyo kurya byahiye, amka ule, haguruka turye. Baba haamki, umugabo nta kwinyeganyeza, kumbe ameshaenda, yarangiye, ameshakufa, yamaze gupfa. Kwa hivyo siku zetu zinaenda kasi, iminsi yacu irirukanka cyane, zinaenda kasi, iminsi yacu irirukanka, na ni lazima tutengeneze mahusiano, tugomba gutegura imibereho yacu na Yesu. Sasa Yesu tukabana nawe, tengeneza mahusiano na Yesu sasa, tegura imishyikirano. Na ndio maana kwenye wito huu ninawaita hayo makundi mawili. Ndashaka guhamagara bya byiciro bibiri. Ulirudi nyuma, niba arasubiye inyuma, anza upya na Yesu. Haguruka utangire bundi bushya. Ulikuwa hujabatizwa bado, niba ari utarabatizwa, jitoe ubatizo uyu munsi itange. Umefikia umri wa kubatizwa, niba ugejeje imyaka yo kubatizwa, usibaki huko, ntugume aho ngaho, utembee uje, uhaguruke uze. Kwa hivyo wakati kwaya inaimba, mu gihe korari iririmba, wale wote wanaompenda Yesu, babandi bose bakunda Yesu, pale uliposimama juu, pale uliposimama hahandi uri uhagarare. Wote wanaompenda Yesu, abakunda Yesu bose, pale uliposimama juu, hahandi uri haguruka. Kwa hivyo nina watu wasiompenda Yesu. Ubwo ndi kumwe n'abantu badakunda Yesu. Unapotafsiri hawakuelewa, cyangwa ntimusobanukirwe ibyo mvuga. Abantu bakunda Yesu bose aho bicaye aho ngaho nibahaguruke. Uzi ko akunda Yesu, mje hapa. Nimuze hano. Hii nani uiondoke tu. Aka kameza nimugakureho. Abakuru bitoro bose baza hano imbere. Wazee wangu wa kanisa mje hapa. Abakuru bitoro muze hano imbere. Leo uyu munsi ninahitaji shujaa mmoja. Shujaa mmoja. Ndashaka intwari imwe ambaye kwaya ikianza tu kuimba, kwaya ikianza kuimba, korari igitangira kuririmba, tembea uanze kuja unayefanya maamuzi. Uhaguruke uze hano wafashe umwanzuro. Na wazee watakushika mikono. N'abakuru bitoro bakukore mu biganza. Nataka wakushike mikono ya baraka. Ndashaka ko bagufata mu biganza, baguha ibiganza by'imigisha. Alafu nitakuombea. Nyuma ndibugusengere. Yani unajua nitakuombea ombi la baraka. Ndibugusengere. Ombi la ushindi. Isengesho ryo. Kwa hivyo kwaya ianze kuimba sasa. Korari ni mutangiye muririmbe. Wanapoimba, mu gihe baririmba, wewe ambaye hujabatizwa, wewe utarabatizwa, tembea uje. Nao hagurukuze. Wewe ambaye ulirudi nyuma, wewe wasubiye inyuma, tembea uje. Ngwino korari muteguye muririmbe. Ntabwo mwanyumvise icyo navuze so. Korari tangira kuririmba, utambukuza. Niba arasubiye inyuma, niba utarabatizwa,
ukaba ushaka kubatizwa tambuka uze hano imbere mu gihe korari iririmba. Na baada ya wito huu, baada ya wito huu, nyuma y'uyu muhamagaro nitatoa wito wa 3 special. hari umuhamagaro wihariye wa gatatu ndi bushyireho, lakini ninaanza na huo wito kwanza. ubwo ndatangira no muhamagaro. Intwari ya mbere yaje. Kwa hiyo nawasubiri. Korari nimwe dutegereje. Iyo mushaka. Okay, tuanze kutembea tuje. Tutembee tu. Mugomba kuririmba. Tembea uje, tembea uje. Zanyuze. Tuendelee. Tembea uje. Tambuka muze. Tembea uje. Wewe ambao unafanya maamuzi yako ya kumchagua Yesu. Wewe ufashe umwanzuro tambuka uze. Tembea uje. Tambuka uze. Usibaki kule wala usimtazame mtu. Nta mpamvu yo kureba mugenzi wawe, tambuka uze. Tembea uje. Nta mpamvu yo kureba mugenzi wawe. Unasema ninajitoa kwa Yesu, tembea uje. Ni uvuga ko witanga kuri Yesu, tambuka. Tembea uje. Tambuka uze. Kwa sababu ni Yesu anayekuita. Kuko ni Yesu guhamagara, hari kindi wala sio mimi. Hari utazabona ikindi gihe. Kwa hivyo tembea uje. Tambuka uze. Tembea uje. Tambuka uze. Kwa sababu kuko huu ndio wakati wako wa wokovu. Uyu ndio mwanya wawe wihari hari tembea tuje kwa Yesu. Tambuka uze kwa Yesu. Tembea uje. Tambuka uze. Na Mungu akubariki, endelea kuja. Tembea uje. Hidusizo misi zirurwe abafitiriba n'abaremewe bihanuye umunsi bababarirwe. Endelea kuja. Endelea kuja, endelea kuja. Mukomeze muze. Endelea kuja. Ninakusubiri. Ulirudi nyuma, anza na Yesu. Wasubiye nyuma. Ulikuwa bado hujabatizwa, tembea njoo. Tambuka uze. Tembea njoo. Tambuka uze. Njoo. Ngwino. Usisubiri, njoo. Okay. Yes. Tembea uje. Tambuka uze. Nihamagara widusizo misi zirurwe abafitiriba n'abaremewe bihanuye umunsi bababarirwe. Haracyari ibyiringiro kugira ngo wisuzume, umunsi w'urubanza nugera uzasange witeguye kandi washyizeho ikimenyetso kuko wumvise ihamagara. Banguka, aragukeneye, gira n'ingoga, ngwino uyu munsi. Banguka, aragukeneye, gira n'ingoga, ngwino uyu munsi. Kabla sijaenda kutoa wito mwingine, mbere yuko ntango ndi muhamagaro, nataka nikupatie nafasi. Ndagira ngo nguhe umwanya wihariye. Kuna mtu ambaye Roho wa Mungu anazungumza naye. Hari umuntu umwuka w'Imana arimo aganira nawe. Na anamsi afanye uamuzi. Ndamwinginze nafata icyemezo. Lakini bado anasitasita. Ariko akaba agishidikanya muri. Nataka nikuambie kitu hiki. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Usishindane na ile sauti ya Roho wa Mungu iliyoko ndani yako. Uwo mwuka w'Imana uri muri wowe wigumya kurwanya. Roho wa Mungu anaposi, umwuka w'Imana niba agumya kukwinginga, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ntunangire umutima wawe. Kwa hivyo ninakualika kabla sija katisha wito huu. Ndashaka kongera kuguhamagara kugira ngo uze mu gihe ntarajya mu ndi muhamagara. Tembea njoo. Tambuka ngwino. Hata wale ambao ulikuwa kwa darasa la ubatizo, niba hari no mubitegura kubatizwa na bado hujabatizwa kandi ukaba utarabatizwa, tembea njoo. Tambuka uze. Usibaki huko.
wiguma aho ngaho. Huu ni wito wako wa rehema. Ni umuhamagaro wawe Na ni w'imbabazi. Yesu anayekuita. Kandi ni Yesu guhamagara. Kwa hivyo tembea uje. Ubwo rero tambukuza. Tembea uje. Tambukuza. Ninakusubiri tu wewe. Ni wewe ntegereje. Yuko mmoja. Ndabizi hari umuntu ambaye Roho wa Mungu ananiambia. Umuko Imana arimo mnyanyereka. Ya kwamba anapaswa kujitoa mchana. Yuko yarakwiriye kwitanga kuri amanywa uyu munsi. Kwa hivyo tembea uje. Tambukuza rero. Tembea uje. Tambukuza. Ninakusubiri. Ndagutegereje. Tembea uje. Tambuka ngwino. Piga hatua sasa. Tambuka ngwino. Uje, Yesu anakuita. Teri ntambwe Yesu araguhamagara. Piga hatua. Tambuka ngwino. Hata kama una rafiki yako yuko hapo anaogopa kutembea. Niba hari na mugenzi wawe ukubuza gutambuka. Mshike mkono, njoo naye. Muhamagare muzane. Njoo naye. Muzane. Mtie moyo, mshike mkono, njoo naye. Mukomeze muzane. Njoo naye. Ngwino. Kwa sababu Yesu anamuita. Yesu aramuhamagara. Ninakusubiri, tembea njoo. Ndagutegereje ngwino. Tembea njoo. Ngwino. Tembea njoo. Ngwino.